Pozdrav narode! Dobrodošli u moj novi tutorial. U ovom tutorialu ću vam pričati kako skinuti FIFA 15 i kako je krekovati. Sada da prvo da vam kažem. Probajte da uradite na ovaj način, da instalirate i krekujete kako ću vam ja sada pokazati. Pošto ja sad ovu igricu nemam instaliranu, pošto ne mogu da igram zbog grafičke, treba će vam malo jači kompjuter i dobar procesor i grafička, da biste mogli igrati ovu igricu. Ja nemam baš nešto jak računar, imam laptop, pa tako da ne mogu da igram. Sada, ako vi koliko imate, pratite ovo moje uputstvo i valjda će da vam radi. Ja ću vam linkove za skidanje ostaviti u deskripciji, ova dva. Ovo je link za FIFA. Koliko ne znate kako da skinete za torrent, morate imati torrent da bi se skinuli, ja imam bit. Idete na download torrent, pojavit će vam se ovdje, kliknete na to. Pojavit će vam se ovako. Idete tu na OK, meni je to dobro. Evo ga. Kao što rekao, pojavit će vam se ovako, idete na OK. Ja to već imam skinuto, pa neću zato skidati. Kad vam se to skine, idete na ovaj sajt koji ću vam ostaviti u deskripciji također. Idete na download torrent. To kliknete. I to skinete. Kada vam se to skine, idete tamo gdje vam se skinulo. Evo ga. Sada pokrenete setup. Odaberete engleski, idete na OK. Idete next. Instalirajte u C program files FIFA 15 Ultimate Edition. Idete next. To otkačite. Ja ću sad pauzirati dok se to instalira. Evo, instalacija završila. Idemo na finish. Sada, kada smo skinuli onaj krek, ovaj nemojte. Jeste da je skoro isti kao onaj, ali ja taj nisam koristio. Ova ikonica je nebitna, traži nešto drugo. Nju obrišite. Stavite tamo kada ste skinuli krek. Tu. Prvo idete na ovaj update. To će vam biti ovako. Idete u moj kompjuter. Local disk C. Tamo gdje ste instalirali FIFA. Eto tu. Idete, kopirate sve ovo. Pardon. Kopiraj. Idete tu, na lepi. Idete dva, klikćete tu. Svedite ovako. I nastavite. Kada ste to uradili, idete ovamo nazad, idete na krek, kopirate ova 4, desni klik ovamo, na lepi. Spustite dole. FIFA otvarate preko launchera, idete na ovo Origin Games. Idete na Dial Yes, ako je već kod vas.
Sačekajte malo. Idete na u redu. Sada će da vam otvori kao neku stranicu. Meni će na Mozilla da otvori. Dakle, samo izađete odatle. Ovo izbacite na desktop. Odnosno na ravnu površinu. Ovo isključite. I još jedan da napomenem. Morate imati jak kompjuter da biste igrali ovu igricu, ukoliko vam radi. Dobar procesor, jaku grafičku i to vam je to. Sad ako vam radi, pišite dole u komentarima, ako ne onda ništa, vidjet ćemo. Lajkujte, šerujte ako vam je pomoglo, prijavite se na kanal, mnogo mi to znači i mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. Sada samo da vam pokažem kako se samo ulazi. Neće mi otvoriti jer će mi pokazivati da mi je slaba grafička kartica. Evo, ulazite ovako. Idete desni klik na ovo, okreni kao administrator. Sačekajte malo. Idete na ovo redu. I to bi bilo to, dragi gledalci, što se tiče ovog tutoriala. Lajkujte, šerujte, subscribeujte ako vam se svidjelo, i ako vam je pomoglo i mi se vidimo u sljedećem tutorialu. Pozdrav, mene.